खुरमदरी इमेज पाउदम मियंग ताबिर ख्वाई पुनमपु अहानबद किट्रिमे मोनिंद्रन तरामनो उक्चरी ngasi maruiba pau लुखोसई जौ थादोखिब यानिंगदे महाकि मथक्ता हाई कोर्ट ता अपील चटपियु हाइबगी डिमांड तौरदुना नुपी लुपसेना चीफ मिनिस्टर बंगलो द थोमदिनख्रे कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट फॉर वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन मणिपुर की वेबसाइट फॉरेस्ट मिनिस्टर अवांगबो न्यूमाइना लॉन्च तौख्रे लोइनना डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ ना CSD कैंटीन सिंगदगी आइटम्स अगेंस्ट फार्म डिमांड लेबगा मरी लेनबा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च तौख्रे हौजिक ngasiगी मपुंगबा पाव अमुक लोबिरसि लुखोसई जौ थादोखिब यानिंगदे माकी मथक्ता हाई कोर्ट अपील चटपियु हाइब डिमांड तौदुना ngasi लुंगथिल नुपी लुपसिना चीफ मिनिस्टर बंगलो तमना थोमजिल लकपदा पुलिसना नुपी लाल कॉम्प्लेक्स ममांगदा थत्तुना चरन किरदबदगी नुपी लाल कॉम्प्लेक्स ममांगदा चलन किदबदगी नुपी खरा खनगतलगा चीफ मिनिस्टर दा मेमोरेंडम पिसिनख्रे CM दगी थोलोलो मतुंग गवर्नर उनदुना मेमोरेंडम पिसिनखी ngasi नुंगथिल तोंगान तोंगान बलुपसिंग नुपी समाज तमी चिंगमी अमकिल नुंगपोक लेंगाक निम्पाल खोरामबल कैथेल सेंगत सागत प लुपकी इमा सिंगना लंफेल द लेबा नुपी समाज के ऑफिस ता पुल्लगा CM बंगलो तमना चटना होनबदगी पुलिसना थटपदगी नुपी समाज के प्रेसिडेंट TH रमनी न लुचिंग नुपी तरुना CM उननब पुलिसना पुनब होनबदा नुपी मयामना अखोइजे पुन्ना चटकनी हाइबदगी नुपी लाल कॉम्प्लेक्स योरपदा पुलिसना थत्तुना थमकी तुंगदा नुपी तरुक खनगत्तुना CM उनदुना मेमोरेंडम पीनब होनबदा अपॉइंटमेंट पीदबदगी मेमोरेंडम पीरमलगा थोलकलब मतुंग गवर्नर दसु मेमोरेंडम पिसिनखी नुपी समाज के प्रेसिडेंट रमनी न फोंदोखिबदा इंग्लिशनी 19 जून थादा ADC सांडेल की चेयरमैन ओरंबा जौगी लंफेल लेबा क्वार्टर दगी लुपा करोड़ 68 हेनबगी ड्रग्स फाकी अदुबु लोअर कोर्ट अमना महाकु मरा लेते हाइना थादोखिबा प्रजा सिंह अमदी मरा पाइबी एकोना यानिंगदे हाई कोर्ट अमुगन अपील चटपियु जौबु मरा लेते हाइना थादोखरबगा करिसु खंगदबा चही 19 खक्ता ngairiba माकी ड्राइवर अमबु मरा लई हाइना फाजिनबा यानिंगदे यामलबा ड्रग कारबारासी ड्राइवर अंगांग अमन मतौ करमन तौगदोरिबनो ड्रग की मपु पुथु वार ऑन ड्रग फागी तहनगनु हाइना फोंदोखी लेरिबा औबगी बमसिकी लांना हारने हेले मणिपुर बागे अदुगा कोइनो पीबो मैरा पाइबो थबक सुदेदि हाइनो मैरा पाइना सुगना खेन दो योरिबा हिम छालिबा पुलमसी कोइना थादोपा सोचेलवा करनेना मैना थादोपन पिसिनुदि जदा जरा लदु सारागा लेबदि मैना थादोपन पासिदि सारा यु थक्ता लेबदि लोइना मांगेना आइना लोइना हाइस ड्राई रन फॉर COVID-19 वैक्सीनेशन की मॉक ड्रिल अमंगसी मोरे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पांगथोक्रे हाइरिबा मॉक ड्रिल अदुदा हॉस्पिटल असिदा थबक तौरिबा तोंगान तोंगानबा हेल्थ वर्कर कुनमंगा खंगतुना COVID-19 वैक्सीनेशन मतौ करम सिजनगनी हाइबा मवोंग सिंह ताकपी तमिबगी थबक सिंह चतकी वैक्सीनेशन रूम अमदी ऑब्जर्वेशन रूम सिंहसु थमकी हाइरिबा खोंगथांग असिदा हाना वेरिफिकेशन ऑफिसर अमना हेल्थ वर्कर्स सिंह द आइडेंटिफिकेशन चथदुना वैक्सीनेशन असी कापथोकपगी थबक चथगनी हाइरी ngasi ड्राई रन COVID-19 वैक्सीनेशन मॉक ड्रिल अदुदा तेनोपल डिस्ट्रिक्ट की चीफ मेडिकल ऑफिसर SDO मोरेन सरुयादुना यंगसिनकी सेलिन डिजिटल अमदी NR मीडिया न संगसिलकपा अवेयरनेस प्रोग्राम की मनुंग चन्नंगसी सिक्योरिटी पर्सनल सिंह द फेस मास्क खुदोल तमख्रे फेस मास्क सिंह अदु ngasi थौबाल की एडिशनल SP लमसांग पुलिस स्टेशन की OC पासोई पुलिस स्टेशन बिष्णुपुर कमांडो की OC अमदी कैथेल मानबी की सिक्योरिटी पर्सनल सिंह द खुदोल तमखिबनी
थरम मरी लेना सेलिन डिजिटल की प्रोड्यूसर फांजोबम लानाजितना फोंदोखिबदा ngasi phawbada COVID-19 gi awareness kaya Manipur gi tongan tongan ba mafam singda pangtoktuna lakli awareness ki manung channa COVID-19 laichat thenabada achoba thodang loriba security personnel singda face mask khudol tamjabani tharomasi makha tana su atopa police station singda su khudol tamnabagi thorang tawri haiki thoromaduda NR media gi proprietor NR Rajesh amadi EM Suresh Sarugyaki Manipur da haukiba pung kunmari asida general population dagi miyoi nipunipan nauna COVID-19 positive oiba thenare miyoi yankai nipana discharge miyoi amata sikiba gi paw leite haina Manipur government ki COVID-19 common control room dagi phangba pawna hairi paw asida makha tarebadi nauna positive oiba miyoi singadu Imphal West ta kunmapan RIMS Jenims amadi Thobal da ahum Maipakpi amadi None da amamam sija hospital Raj Medicity Tamenglong amadi Babina Diagnostics ta ani thenaki positive oiriba singi dabak lokopam thokpa medical precautionary measures sing lokotlei hojik state asigi oina apunma COVID-19 confirm case masing lising kunipan chamanga humudra mapan yaure sikiba mi gi masingna chom humpumari recover tawkibna lising kuntaret chatret kunthra manga amadi active case ta mi chamri merfu leiduna state asigi recovery rate chada Marfudra Taret Dasbik Suino Mari Oiri Forest, Environment and Climate Change Minister Awangbo Newmainangasi Community Based Sustainable Forest Management for Water Resource Conservation in Manipur Kwasfomgi website ama launch tawkre Sanjan Thongdaliba Forest Headquarters ki main conference hall pangthok kiba thoromda launch tawkiba website adudi www.cosform.mn.gov.in ni thoromduda minister Awangbo Newmaina chief guest oibaga loirana principal chief conservator of forest and head of forest force PCCF and HOFF su oiriba Cosform gi vice chairman Kairel Houbi Angami additional chief secretary chairman community Forestry and Water Conservation Society Manipur MH Khan PCCF Project Director CF and WCSM Lamkosai Baite PCCF and Chief Wildlife Warden Aditya Joshi Additional Project Director CF and WCSM and Sonjalian Assistant Chief Technical Advisor GFA Consulting Group Konthojam Rishikesh Singasu Amadi Ati official Kayasu Sarugyaki Cosform Haibasi Indo-German Program Climate Change Adaptation in the Himalaya Haibasi Component Amani Masina Sustainable Community Forestry Soil Amasung Water Conservation Focus Tawbani India Government ki project asi Federal Government of Germany na Frankfurt leiba German Development Bank aba oriba KFW ki kutangda mateng pangbag loina Manipur Forest Department executing agency oiraga Community Forestry and Water Conservation Society Manipur CF and WCS na manage tawbani thormadu da wangal duna chief guest oikiba Awangbo Newmaina project asi mai paktuna mioi kaya da mateng pangnabagi damak mari lenaba authorities singna chok thabalektena thabak tawbinaba appeal tawrakli Manipur da leiriba drug na laisuraba mioi singi khunta laitafam haibadi de-addiction center ama Manipur sarakana sembanaba yamna kan honari de-addiction center asi atu matamda loisalagani masi loisilaba matamda lamdam asida leiriba drug sab mioi sing mafam aduda thamduna laing bagi thabak chathaduna mausagi punsida hanjil hanaba honagani haina social welfare department ki director NG Uttamna phongdokre wapamasi social welfare department na sinduna lamdam asida leiriba tongan ba NGO sing khossamnaduna ngasi ayuk pung 10 makhai taba matamda Imphal gi City Convention Center da pangthok kiba one day workshop on substance use and welfare scheme haiba theme masida pangthok pa workshop da resource person ona wangang da phongdok kibani ayuk pung 13 dagi chathaba kiba technical session da resource person oina wangang kiba singdi Dr. RK Singha professor head of department psychiatric RIMS na substance use and youth
Director NG Uttamna Drug Policy and Public Participation Amadi Dr. A. Zendra Kumar Singha Director State Level Coordinating Agency SLCA Manipurna Role of Youth and Local Club haiba team the wangang ki Nasila iba mising sidi asala iba mi ngantani no soidana lantheng na bangam gani karino kharadi tawba ngamani haiba asa duga loina na la ba ngantani nasai ki asala iti hari ba mi tudi mayum da tum lermane aduna asala itre kana roi phibam so e upai leiti na tum lergadi hena phibam sokchala pataba hena wa pataba khudong thiba hena nang pataba drug 100% muthatpa ngamoi National Small Industries Corporation Limited Uripok Achom Lekai na Sinuranga Sinungtil Ya School Moirang Kom da Leiba MSMTE Apparel da Tha Amachum na Chathagadaba Advanced Integrated Entrepreneurship Development Program of Fashion Designing Training Program Hongdokre Taramaduda MSME Development Institute Tayel Pakip Assistant Director TN Singha Manipur Industry Development Council Chairman P. Loken Yauna Miyoi Kayana President Members Sing Oina Sarugyaki Manipur Legana LMS Law College Gi Hana Mahiru Singh Mahimasin Tambidun Lak Leva Oza Singh Kautok Piram Lega Handak Inau Nona regular Oza Mari recruit Taunaba Tabak Tarakpasi College Asigi Oza Singh Nuai Taba Pawi Hairi Ngasi sting mayrong dalaiba LMS Law College gi non teaching amsung teaching staff sing punchinduna government ki thong asibu yaning do phongdoktuna college asigi campus da wakat mifam chathakre wakat mifam maduga mari leinana law college asigi guest lecturer oriba TH Lintoina haikibda matam kaya gi mamang dagi college asida awaba kaya mayok naduna staff sing asin ngamna ba haiduna mayro sing takpi tambi bagi thabak chathaduna lakli hojik College asida principal tharuk regular oza tarukni adua guest manga punchilaga taramathoi khattam leiri college asida LLB LLM amadi PhD tobi khudong chab leibana hana leiriba senior oza sing asina chahi kun lom hena kathoktuna takpi tambirga lakhibani man makha tan hai asigumba awaba kaya khangliba oza sing asibu kauthok lamlaga handakta Manipur lengana nauna regular oza mari launa bathabak chatharakpa asi oza sing asina nuai taba phawi chahi kunlom katoktuna lagliba oza sing asigi karigumba amata khanbiramdana amadi khananainabagi room pibiramdana lengakna taruliba asi pendaba poi yaningde marmaduna Manipur lengaki kongthang asi amuk hana kupna khanthabiraga chahi kaya wajarlaba oza sing asigi yaiphanaba thabak pakat pirau haike Oja kaugani hai basidi yam nungai jai adubu hana LMS Law College da suffer tawdana ngasi ngarangi chai amani gi nataba chai kun kumathoi kuni thoi dagi hena sabatar bo oja sing gi space amata bibidaba mogi jagha amata bibidana hekta suddenly smile torokose masigi matang chite oja khoi myam pullaga yamna democratic oiba khoi sit and protest tawjabani sigi matung ina khoi nanamajir university gi loriba khoi gi online gi classes sing aduga academy satra ga mari lenaba punamak sing sing asidagidi khoi oja sing sina basi tawdaba haina su ngasigi ngasi ayuk anganba pung 3:30 taba matamda Moreda leiba nifumdoi suba Assam Rifles na Indo Myanmar border pillar number 76 mayada Myanmar romda naronda pusinnaba honaramba India gi superfine cheng bag chahum marfu taret ka konana Myanmar macha ama amadi Myanmar gi gari truck ani Myanmar Kenbo bike ama amadi Myanmar na saba hai mahi bebe peti yankai ga konana bhagat pungam kre Farba superfine cheng bag sing aduda government of Punjab amadi Haryana haina thaba bag sing ngakta oiramki nakalamramda mamang chahi gi October thagi tang kun nipan dasu Assam Rifles na Indo Myanmar border mafam amadagi hairiba superfine cheng bag asigam manaba government of Punjab amadi Haryana haina thaba bag chamriom bhagat kiba laikhrabani Tungda Faraba Polam Singh Aduga Konana Miway Adu More Police Station da Makhataba Tabak Packet Naba Kusinakre CSD Canteen Singdagi items against farm demand Leibagamari Lenaba online portal Nasi Defense Minister Rajnath Singhana launch Taukre online portal launch Taubagi Maru Oiba Pandamdi CSD beneficiary Lakni Pumunga Romna AFD1 item Sing Leibangamnabani
आइटमसिंग असिदा कार मोटरसाइकिल वाशिंग मशीन टीवी फ्रीज न चिंबा याउरी CSD beneficiaries singi manungda armed post thabak toriba amadi pothakraba masung servicing civilian defense employees sing yauri portal asi launch tawraduna defense minister na phungdokibada jawans amasung armed force singi officer veteran sing yaipanaba thabak lokatkani haikiba sarkar gi commitment adu pangthok pani project asibu mai pahan bagi damak entire team bu defense minister rajnath na thagar phungdoki ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च तौबगी थोरमदु न्यू दिल्ली दा पांगथोकी लोइनना मुंबई न्यू दिल्ली अहमदाबाद मसुंग जयपुर दगी कार मोटरसाइकिल हानना बुक तौक्रबसिंगदा डिलीवरी सु तौकी हाइरी थोरमदु दा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया अमसुंग डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार सु सरुयाकी हाइरी केरला की गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पॉलिसी एड्रेस पीरदुना तरामरिक सुबा केरला लेजिस्लेटिव असेंबली की बजट सेशन ngasi हौदोखरे सेशन फमलिंग द अपोजिशन नदी स्पीकर फम थादोकनब कन्न डिमांड तौके पुंग अनि हेना ngang गवर्नर की वारोल द सिंगनरप कया लेरबसु लेंगांग मियाम याइफनब थबक कया तौरी अमदी केरला लेंगांग मखा ताना तौरकदब थबक थोरम सिंग मतंग द फोंगदोखी COVID-19 पैंडेमिक की स्टेट अदुदा ओइरिबा फिबम की मतंग द पल्लदुना गवर्नर न हाइकेबदा मियाम द प्री ट्रीटमेंट पीकी अमदी मी सिबगी सांगसु ख्वाइदगी नेम्ब ओइकी हाइरी स्पेशल कोविड पैकेज टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी की लौटोकपसु केरला न अहानबा स्टेट ओइकी तोंगान ब सेक्टर कया द केरला लेंगा माइ पाकन तौकिबा सिंह अमदी केरला की सेल थुम मरी लेनबदा तुंगद लेंगांग पैकलकदब थोक्सिल कया की मतंगदसु गवर्नर न पनकी सेशन फमलिंगे मनुंगदा गोल स्मगलर सिंग लोइनै हाइना स्पीकर बु फम थादोकदबनि हाइबा डिमांड तौरुदना ऑपोजिशन न असेंबली दगी मपान थोकी डॉलर स्मगलिंग मरी लेनब केस त चेनबदगी स्पीकर की असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी सु कस्टम्स न कौबदगी ngasi कस्टम्स की ममांग द मसाला की हाइरी चरांग नबा तोरपदगी असेंबली की मिफम यथोकी मथंगी सेशन जनवरी 13 दा अमुक फमबक होगनी जनवरी 12 13 दना गवर्नर्स एड्रेस मोशन ऑफ थैंक्स खनगनी हाइरी सानबगी पाव यंग यूनाइटेड कक्चिंगना सिंधुना याइसा स्पोर्ट्स एरेना कक्चिंग द चथरकिबा हुमसुबा यंग यूनाइटेड कप 2021 5-man सॉकर टूर्नामेंट ngasi लोसिनख्रे टीम कुंथ्रा निथोइन सरुक यादुना चथरखिबा टूर्नामेंट अतुदा FC लमजाउना मॉर्निंग टीम कक्चिंगबु पांजल अमा सुइनोद माइटिब पिरमदुना टूर्नामेंट असिगी विनर ओइख्रे ngasi पांगथोखिबा टूर्नामेंट लोइसिनबा थौरम अतुदा KSS जलजीत वाइस चेयरपर्सन कक्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल न अथोइब मिटुंग P सनाहल काउंसिलर वार्ड नंबर 4 कक्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल न थौरम मपु अमसुंग P बेबी वार्ड मेंबर वार्ड नंबर 4 कक्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल न अखनब मिटुंग ओइना सरुक यादुना विनर अमदी रनर्स अप ताख्रब टीम दा सेल की मना अमदी ट्रॉफी कुसनकी हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाव अमु हन पिजरी लुकोसै जौ थादोकिबा यानिंगदे महाकि मतकता हाई कोर्ट अपील चटपियु हाइबगी डिमांड तौरदुना नुपी लुपचिना चीफ मिनिस्टर की बंगलोदा थोमजिनख्रे कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट फॉर वाटर रिजर्व रिसोर्स कंजर्वेशन मणिपुर की वेबसाइट फॉरेस्ट मिनिस्टर अवांगबुंग न्यूमाइना लॉन्च तौख्रे लोइनना डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ CSG कैंटीन सिंगदगी आइटम अगेंस्ट फार्म डिमांड लेबगा मरी लेनबा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च तौख्रे ngasi gi damak tadi image paudam pijab matang ase lusinjari miyam amu kahna khurumjari